جرى مالي سن nama kata tahu jiran gartani nama tahu jiran mali namu makan nih awas nama lejane sejolle mangkat remote isimpiran harga deh मेरी मोनी sir anak remote bade sini berban lagi ada cerita dia marah gitu naik sini berban dia marah yo remote kata tadi dubin Pim, boleh kita sendiri lah. Kali tidak batu. Lagi sana ini. Betul kata ada. Rono kata tadi berbanyak remote jelaban. Tahu kok? Aneh kan? Gadit cuma yo. Foto lu pas ini. Oh, lu bilang kebatannya. Kon, malah kalian kan nak. Sini kan aku malah. Akin jodi. Jodi tu berkarate biasa fakati kita. Haye. Isan tahin. Wansan oh itu yang makasa. Wansan. Rufik. Rufik. Pincan na buti. Pincan tu nak demi. Infan. Pincan tu nak jelas sini. Pincan na buti na ufil dem. Bakal na diften demin. Namu deber. Ani wasan seti mesin na diften bira dem ta. Wanu man no fajru wansan dago udah pada single lah di sini. ما يجي تو يسخ هيا دي مرة شيء ما بقى مرة تايمي هتلاقي جولت بيتا جولت بس بدو بيتا إيرل لالي نتي مالك يجي نهار كافت وديم يجي كل خلنا نبلش وديم تبيتا إيرل لالي نتي فرا أوركينا جتة أو كذي متكاوي hampir durani sisi lo cuma biar aku tiba pemain ada karakter itu sini tuh karbohidrat anu sini tuh kuti apa kare ya bakare wara bisa milih lah aja ada difti kuti ya bakare awas siro ya orang bayar di jalan akasim sini tiamu tunjuk buat isana dalam sujira ya bakare ati remote intele da mama kasa kana remote intele da sa parna no tilam beta ni sa gafa jole jugutan niya bakare ya bakare hokiya tu jecha jarjarini jedhu kan hogga kuma barat nanjir baru malin ko inno so hogga kuma jiratin negara dia dari sah aja. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jar-jarin kerangka lektilil lani. Tole duga kaiti. Kalau aku direfika, amalan dan surat sudah kita kandung kadang di mana kan dari situ? Beri jiraru. Nah, di situ ada siapa? Karena dia kalau mana? Akan kita awal melekin pai. Isin dia cuma mata air buka, agak sih, dekat kain aja macamnya. Di mana timu wanita? Baru akan sini buat akan Islam keberatan ini masih. Kita lama tu ni, anda dah lagi berarti. Anda sini jadi dua ufilnya tim. Mana saya lagi lepas okey. Setelah saya sembunyi tu nak itu.